Ladies and gentlemen, welcome to the Brother Rogers YouTube channel. It has been a long time, and I'm proud to be here today so that I encourage us all out there. Wherever you are, I hope God has kept you safe, and thank you for tuning in to this platform. If you're watching this video, kindly take your 1 or 2 seconds, click the subscribe button, and of course, remember to turn on your notification bell. We have surpassed the required 1,000 subscribers, and we are only dealing with watch hours. So the more you watch this content, the more you support me. Today, I want to take you through a brief story of my life, and in one way or another, it will encourage your soul. I know there are so many people out there watching me who have given up in life. Maybe you started business, it collapsed. You have given up. I want to encourage you today. Maybe you were married or you married, the marriage died. Then you've given up, you've said, I'll never be married again. No, it's possible. I want to encourage you today, ladies and gentlemen. You started your education well, but in one way or another, you dropped along the way, you gave up. There is a solution in everything that happens in a human being's life. Now, this is my story. One day, I am 100% a YouTuber. I make money from online. So I'm an online investor. I started a news channel years ago, and it picked so well. So I 100% depended on it because it could bring good returns. All my bills depended on that channel, and it's all one that I had. My rent, my office, my everything depended on that channel. So one day, I had invested to go and purchase a car in Mombasa. I had saved, not invested. I had saved some money to go and purchase a car in Mombasa. And I was leaving, let's say, today, and then tomorrow, I go and buy the car. Now, do you know what happened, ladies and gentlemen? How the devil fights someone. So, on my way to Mombasa, I received a message. I had withdrawn all my savings. I want to go and purchase a car. Of course, a new one. So, sikuwa nataka second hand. I had withdrawn all my cash. So, nikasema tomorrow again next month, si channel iko, God will bring another cash. So, mimi nikatoa pesa yote kwa bank, nikaanza safari kwenda Mombasa. Ndugu. Now, on my way to Mombasa, I remember tulikuwa tumefika Voi. Then, nilikuwa nimedose. But simu yangu sikuwa nimeweka silent. So, nikasikia na alert. Kuangalia simu, I received an email from YouTube. You are no longer a YouTube partner. So, I got demonetized. Guys, inakwambia, I lost my senses. So from Voi, I don't know how we arrived in Mombasa, but I had a friend mwenye tulienda pamoja. Kama sio huyo rafiki, my friend, hata sijui ningekuwa wapi. So I was like, okay, God, you've decided to do this. Ndio channel yangu nimekuwa demonetized, meaning I'm not making any cash and 100% depended on it. Okay, kasema Isuru. I went to Mombasa. I purchased a car. I didn't tell my friend. Yeye rafiki tulienda naye, mimi sikumwambia. Just kept silent. So, yeye ndiye aliendesha hiyo gari mpaka Kisii. Now, I started fighting on how my channel could come back to monetization. First month, 0 return. Second month, 0 return. I have bills to pay. I have a family to feed. And I have school fees to pay for my other siblings. So I was like, God, so umeamua kunipunish round hii, okay. Sikuambia mtu, I told my wife.
And of course there is a sister of mine mwenye tunaenda pamoja, so nikamweleza, sister, you know, this is what has happened. Nimeleta gari, sina hata pesa ya mafuta. So what did I do? Nikakaa chini nikajiitisha mkutano. I called myself into an urgent meeting. Nimejaribu kureapply, Facebook wanani flag down. So nikasema, okay, I'm not giving up. I'm not going back home. What I'll do, as I was perusing on internet, Mungu akaniletea kifungu kimoja ya Biblia. From the book of Ecclesiastes chapter 11, verse number 2. The Bible says, invest in at least 7 ventures. Na inasema no, at least 8. I want to read for you. Ecclesiastes chapter 11. I want to read from verse 1 and verse 2 alone. Ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Verse 2. Invest in 7 ventures. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Mimi, I had only invested in 1. So, I had an option of investing in another 6. Ili ndio nienda kulingana na maandiko. Unajua kuna watu mko na biashara moja na hiyo ndio unategemea maisha yako yote. Umeweka biashara ya mitumba mahali na maisha yako yote yako hapo. Kashida kakupate, tuseme ni moto, umechoma hiyo botiki yako, wengi wenu mnajitoa uhai. Kuna mtu umeweka biashara fulani, maisha yako yote yako hapo. The moment hiyo biashara inaharibika siku moja, tunakupata kwa ICU, umewekewa maji. Kuna watu wameweka imani yao kwa binadamu. Yaani unaona kwamba anko yangu yeye ndio kila kitu, ile siku atakufa. Oh, you'll get it rough. Kuna mtu ameweka hopes zake zote kwa bibi yake. Zote. That all your hopes are in that person. Siku moja tuseme he is unable to provide, so that family dies. But I want to encourage you. What I did, nikakaa chini nikajitisha mkutano from this verse. Nikasema I've only invested in 1 venture and it has died. Nikaanzisha channel ya siasa. Wengi mumeiona, wengi ni mafans huko. Inaitwa Rogers Kakasungura. Within 2 weeks, that channel picked so well. It highly picked so well. Na ikaanza kulipa 2 times than the previous channel. So I started gaining my life. I went down to my knees and I cried to God and told God, kumbe, you were not punishing me. You were only teaching me a lesson. And baada hii ya channel kushika, hiyo ingine sasa pia ikarudishwa sasa monetization. So nikakuwa na channel ngapi? 2. Then nikakuja kurealize that, ladies and gentlemen, kuna mateso Mungu anakuletea not to punish you, but to teach you a lesson. Yes. Not all problems are there to kill us. Not all challenges are there to kill us. Some challenges come to teach us a lesson and to make us stronger. I'm now a very strong man. That's why unaniona, you can see me. Wale mnanifuata, niko na channel kama 5 with different contents. Because the Bible tells me invest in 7, not even 7, 8 ventures. Kama uko na biashara, invest kwa biashara ngapi? 8. Kuna watu wa Mungu mnajua hii. So, kama unanitazama, if you're watching me na ulikuwa umeka biashara mahali zimecollapse, do not go home and sleep. Wake up and start again. God is teaching you a lesson and preparing you for greatness. That is it. Ulizaa mtoto akafa. Sasa umesema siwezi zaa. No!
Don't. The devil is a liar. Go to bed, lala, tafuta mtoto mwingine. God is making you stronger and teaching you a lesson, ladies and gentlemen. There are things that God takes away from you, not to punish you, not to finish you, but to prepare some greatness ahead of you. There are some doors that God closes, but as a human being, you think God has shut down all your dreams. But let me tell you guys, that is not the case. Just wake up, call yourself into a meeting. God wants to prepare you into something bigger than you ever imagined. Niliona kwa Facebook recently, ilikuwa 2 days ago, a friend had invested 2.7 million kwa samaki. So alikuwa amefuga samaki 2.7 million. So the previous day alikuwa ametangazia watu, I'm going to harvest some fish, kujeni. Akaweka paka namba ya simu. My friend, the following day he woke up, akapata samaki zote zimekufa, zote kwa pond. I'm telling you a true story. Watu wa Kisumu, you've seen this story. People from the lakeside, mumeona hiyo post on Facebook, mumeona hiyo story. Huyo jamaa analia, anasema guy, 2.7 zangu zote zimeenda. Mungu wangu, hazijaenda ndugu yangu. God is teaching you something. God is teaching you some lesson and is preparing a great table ahead of you. Don't complain. Kuna watu mliolewa mkafukuzwa kwa ndoa, si kwa sababu ya makosa yako, lakini because God wanted it to be like that. Huyo mwanaume ulikuwa naye, God is giving you another powerful man. Usianze kutembea kusema all men are dogs. Test yourself, ingieni soko. God is preparing for you a man. Na ukimpata, hi. I have a friend, Guman, who went through gender-based violence. Mume wake alimchapa karibu amuue. Hii mwili yote alichapa, akachapa, akamaliza, mapanga kila mahali. So yule mwanamke alienda, mwili yake yote ni chuma, kwa sababu ya bwana. Wakawachana na yeye. Huyo bwana na yeye alijiua. Kumbe God is preparing a table for this lady through a horror movie. God decided you must go through this for your destiny to be revealed. Siku hizi nakwambia ameolewa na bwana mwingine, na ile maisha wanaishi ni tamu sana kuliko they happily. Alikuja akaolewa recently, few months ago. Sai wanaishi maisha mazuri matamu zaidi. So what am I saying? Uko pale, you've lost it. You invested in business, imekufa. Pesa zako zote zimeenda. I'm telling you, it's not yet over. Wake up, dust yourself, continue with the journey. There is some greatness ahead of you. Just jita kamkutana and ask yourself, what is this that God wants to teach me? What is this? Once you get an answer, you will become a victorious man. You will be a victorious woman. You will have a testimony to tell generations. Don't die. Najua kuna watu mnaanguka chini na mnakufa tu. You just die. Ulianza uimbaji, ukaenda kuuza masidi mbili, au kuuza, so you've given up in singing. Ulifungua YouTube channel ya your choir ama nyimbo zako, umepata 3 subscribers, watu wamekataa kukuja. Let me tell you guys, in my new channel, niliweka tu video jioni wakati kama I woke up in the morning with thousands of views, and that's how it woke up. God is teaching you something in your problems. Don't focus on your suffering. No. Wewe usiangalia hii vita unapigwa na shetani. Focus ahead. Wachana na hii vitu ya dunia. Don't put much of your time kwa mushene. God is preparing a table for you, ladies and gentlemen. Kama ulianguka, dust yourself, wake up, press on. Sasa mimi ningesema nimekuwa demonetized.
niende nikufe tu na sizianzishe channel lingine. Sasa hata ningekuwa nishakufa because of stress. God changes things. And for God to make you strong. Unajua, simnaelewa chuma, a metal. A metal must go through a hot fire for it to be a metal. Ndio ikuwe ngumu, ndio ikuwe chuma ngumu, lazima ipitie kwa moto mkali. So for you to be strong in life, you must go through fire. Moto, unachomwa. You must go through fire for you to be a strong person ahead. Kuna watu mnapofika kwa moto mnatoroka, ama wengine moto inachoma mpaka inamaliza, mnazikwa tu. Ulianza biashara town, moto ikachoma hiyo biashara because you invested all your cash, you've given up. Sasa umerudi ushago, unalia njaa, unalia sijui nini. Umejaribu ku apply green card ya USA 10 times haujawahi pata. Sasa umeamua nimewachana na hiyo, umerudi ushago. My friend, God is there around the corner, around those problems. That is where God is oscillating. Hapo tu. Uko na watoto watatu, uko na watoto 4, 5. Umefundisha 4, wote wameanguka mtihani, kuna kamoja kamebaki. Don't give up. Hako ndio katakusaidia. Last minute chance. Kuna watu wamecommit suicide because of giving up. Watu wanakufa depression kwa sababu their hope ilikuwa in one source. Yes. I don't know why my phone is making this noise. Okay. I'm saying this. Kuna watu umeishi kwa depression because fikira zako zote na maisha yako ulikuwa umeweka in one source. Once that source died, you have also died. No. Wake up, my friend. Dust yourself and move on. God reveals himself in different ways. Shetani, Biblia inasema kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuzika. So kama biashara yako ilikufa na wewe usijizike, no. Defeat the devil and wake up. There is a man in the Bible called Job. Job, Mungu anapomtumia magonjwa, Job anafikiria anateswa. Kumbe God is preparing Job for a greater life. Akapoteza mifugo, akapoteza some of the children. Paka bibi anamwambia, why can't you abuse this God and die? Job anamwambia, no. Hata kama nitakuwa ndani ya grave, I will still be truthful and faithful to my God. The Bible says, mwishowe Job aliregain good health and God multiplied his wealth. Na ile ilikuwa nayo. Some people must go through hell to reach heaven. Kuna watu wamepata baraka kupitia kwa kifo. Kwenu mlikuwa masikini, one of your parents yakakufa, ndio baraka zikaanza kuingia. Ama ulikuwa na bwana akakufa, ndio baraka ukainuliwa. You know, kuna mambo Mungu anapitia na hata huwezi elewa. But it takes a human being, a strong human being, a spiritual human being to understand. So I hope, kuanzia leo, after this video, you are waking up to go and dust yourself. Ndoa ilikufa, enda anza nyingine. Nawa vizuri, pake mafuta, rudini soko. Kuna watu. There are good men out there. There are good women out there who are caring. Wacha kubweka at all men are dogs. Ndugu, dada, kuna wanaume hapa nje wenye wanahitaji ndoa na wailinde kwa hali ya juu. God bless you. Thank you so much.